Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 nespanuanches. Jesucristo es nuestra esperanza. Esperanzanches ka Cristo taitanches nespanuanches. Ima kunapitach no canches esperanzanches kanan taitanches Señor Jesucristo Dios ninches. No canches vaikuna panaikuna unkuikunapipas canchia. Ari no canches sufrinches y mi mana es asachakuykunata problema kuna kan wasipi makanakuykuna kasyan. Ashwampas maymantach no canches achuykunches. Machaymampas, imamampas, brujumampas, puririnches, pero mana cancho esperanzanches, taitanchespi. Conan punchay, imatacha taitanchespa semin no asonches, anche imaginaya, conan purirepusones wasinsmampas, taitanchespa esperanzayo. Ari, no canska huchasapan canches. Ari llapanches, nesumami, llapachanches pone huchao canches kipachabak. Conacha. Y chapicho maquinta o carreroma neman, mana no caja huchay canchunes. Mana camancho, ¿sí o no? Entonces, chereiko, hay veces noca uyarillanin wakin wayqinskunata. Wakin wayqinskuna newanko nishutaña hucharukspanku. Runatapa seperonko o cárcel piña por ramonko. Ima piña caronko chaypas o abortarunkuña warmikunapas chaypas imata nin. Manaña noqapaqa kanñachu salvación. Noqaqa manaña misamanqa rimañachu nespanewanko. Noqaqa aqnallañacha wañupusaq. Mana esperanzayoq kashanku. Wayqiykuna panaykunatapas saykichis. Chay runasipejkunapaq, chay hatun huchayuqkunapaq, kanmanchu esperanzanku manataqchu. Taytanchis pasimin aqnata newasunchis kay cita bíblica munayta rimaysawanchis Lucas capítulo 5 versículo 32. Chaypin newasanchis, imata newasanchis castellano rimaypin. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan despa. Taytanchis kanukansman hamusqa huchasapa runakunapaq. Huchasapa pachakunan kashanchis. Ari senticonches kheli manan no canches senticonches Santa Misama haykunanches bajinapacho. Hay veces manaña senticonches kay iglesia man kashkapakunas bajinapachnacho. Ashwamps wakinkunaka iglesia tapas criticaita kallerinko. Por culpa de los padres nespaninko, por culpa de la iglesia, por culpa de tal, no gaka manaña iñacho nespaniponko ima wakinka. Imarayko, porque nishu huchanko. Wakin chikuchakunapas, joven chakunapas, universidad mamps rinko, hinaspa yacharamonko. Hinaspa ninko no gaka ateon kanen espa. Pero manera ateo chukanko, ashwampas huchanko ya. Paikunata nichishan, manan Dios cancho nespa. Pero ashwampas wakuna panaikuna chipia yachananches. Mana esperanza que mundo kashan huchanko raiko. Waikay panay, ima hatunya huchanches sansajinaña kashan chaypas. Taitanchesca pampa chawasunsi. Nespa nishawanches. Jaurits maipin nishawanches. Munaita rimawasumami Isaías capítulo 1 versículo 18. Nishawanches. Isaías capítulo 1 18. Nishawanches. Imata nishawanches. Imina sansajinaña. Chinaña huchanches kashan chipas. Reteta hinan tukuchisaki nespanewanches taitanches. Chereiko no canches. Pin esperanzanches. Señor taitanches Jesucristo. Ama sentikoicho. Agna mana balejña taitanchespa. Kanka balenkin. Kanka Dios pa huawami kanki. Kanka Señor pa wawan kanki. Panay. Waikei. Ama sentikoicho. Agna mana balejña taitanchespa. Ari runamasinchespas mana balejta hinan kawapayawanches. Campomante kascansraiko. Ari wakin runamasinchkunapas kawapayawanches. Bicho rarota hinan agnata kawapayawanches. Minosta hinan. Pero taitanchespaqa qhapaqpas wakchapas campomanta kaqpas llapanchismi kanchis huklla huk wawallan kanchis munakuanchis taitanchesqa chirayku mana kan sintikuaqchu nuqaqa menosmi kani nispa huchakirayku mana nuqaqchu nuqaqa católico kani huchasapataqmi kani manan predicay atimanchu nuqaqchu manan ari kunan punchaykuna rikuranin hasta predicacionpepas flaqueasyanku predicacionpepas nuqaqa huchasapan kani y por tanto mana radioman riyta atimanchu mana predicay atimanchu. Mana noqa predicay atimanchu huchasapan kani nespa. Qaynimpalla hukkutepas huk hermana wajaraman. Hermano, kankuna alabayshankichis, kankunaqa tukayshankichis, pero kan mana yachankichu. Chay tukaqniki kashan huk huchasapa nespa newan. Y por tanto mana valenchu nespa. Waykay panay ari sapankanchispi yachakunchis huchanchista. Pero mana valenchu nespa choqa nesuman. Ari, chirato pachakan huchao kashanki, pero chimantaka ninkia señor pampachaway. Pampachawasunchu manachu, pampachawasunchus payaqa. Y mana manchakunanchischu predicayta. Ari, que predicación pas no kanchis pajea kashan. Huchasapaña jawari kashanki chipas, chay predicasqayki qanllataq predicakushanki cambianki. Ajnan waykaypa nay mana manchakunanchischu predicayta. Huchao kaspanchis.
Entonces, mana ñacha pips predican mancho, se ellos escuchado, mana predican ancho cachtenca. ¿Entienden que es parteta? Porque todos somos pecadores o no. Entonces, ¿por qué están predicando el hermano Ángel Sánchez? Entonces, el padre, ¿por qué ha predicado antes? ¿Por qué? Si pensamos así, nadie predicaríamos, hermanos, nadie, ni yo. Mana predica su mancho, se ellos escuchado caspanches, mana predica a su mancheja. Arriba hay ricona panaicona, chay predicación, pues predicas canches, pues. No canchista, no canchpaja casllanta, no canchista predica culanchista. Arriba hay ricona panaicona. Por ejemplo, no caja experiencia, ves, voy a ex mami. Ari, mana casar las caderas, no cajas predica y callar niña. Ya está, no viaja a España, Juchapi, Cachaspa, Janapi. Pero hay que poner predicación a Paruan, matrimonio, man. Ya está, matrimonio España. Y si ellos van a predicar y mancarán, mana matrimonio que man bashkaran. Chavari, chay predicación a Paruan, ya cae matrimonio mambas. Entonces, hay que poner icona, ni se quiches amas gente que uchichu menos que escuchaban. Ari, pinchita sentichuanch, no cachista, escuchaban, me canca, cachanque, hacaina, cachanque, menos me canca, cachanque. Nespa, chay sahraya chita ka senticho chas no canchesta huchao nespa. Pero hay que panay mana chichu. Ari no kak alinya huchao kaspa despacho. Ahnapi huchapi kai sonjes. Asam sabab unchaya no canchesta cristiano hina runa hina Dios pa juawan hina huchamanta escapananches huchamanta siempre con ambos padres neochanches confesamos nespa confesai con ansias aparato sapacotin sapa hucharucospa emergencia hina kanan confesa con anchespa emergencia hina. Y mina a ver cancho que kunape ho letrina, o sea, ñaupa baño kuna karanik okolla, ajna kapulla hinaspa chiuhuman hispan chega ashkarik chiuhuman pasero akunan ultin chinkarwa y lo cerramos para acá ajnlechu sachaw pakarin minchaña no kak más chicos no acho manocho al toque más caen que mata unota más chicuna kepa ajnan huchao pues canan su equipa nai Jucharocoit llega a panta padre más canales por emergencia. ¿Acaso can haika juaño punay que te echen quicho? Eche echen quicho, pacari llama guaño posa, o 30 años manda llama guaño posa, ni quicho. Manan echen quicho, a chuampas, kunan, actual jucharoconches, cristiano hina cotirinanch, hueque panay. Entonces, taitanjisme Esperanza Sánchez, mana siente con anchicho menos que juchaban. Hina yata, huecuna panay kuna no canches. Mana esperanza que la me kay un koykuna cha martinches. Sasa chakuykuna cha martinches. Cancho un koynis manach. Enfermedades, pruebas, y mi mana sasa chakuykuna, problema kona, con ampas kar girakona kamushan. Kamushan girakona, makana kushan kuruna kona. Hinaspa waikuna panaykuna ninches pillanata no katari amachaywanka. Pillanata esperanza ire kanka. Waikay panay un koimantapas mana no canjesca huaycay panain iskapakunanchichu. Ni mi hoch partipe taitan Señor Jesucristo. Cruzniquichista epicospa jamoiches nespa. Mateo capítulo 16 versículo 24 no manches. Cruzniquichista epicospa jamoiches. Mana nincho saqueo y cruzniquita nincho. Cristiano ka cruznio ponen siempre. Manachos cruznio caso manchega. Mana nichana anki cruz lamantacho. Has conches picanchi cruz lamantacho nichane. Cruz has significame. Kay problemas kuna sasachay kuna bidanchis pijamuanchis cristiano kachtinchis criticawasonchis no asonchis hakay namakeka kinamakeka catequista kashaspa uruna kashaspa Dios pawan kashaspa kenataruan nespa no asonchis khaway kachawasonchis hinata unkoypas chayamusonki pruebabas chayamusonki hinaspa anchita rimashaspa hokkote uyarani hok ejemplota tapukusharan nata a ver carpa mankata urnumari churanko imapaqta Carpa mancat urno manchorango. Chuchu canampa. Duranampa. Si mana churanco mancho, teja tapas o carpa tapas, hakay ladrillo tapas, urno mancheca, mana chuchuchucaman. Mana duran mancho. Entonces, ajnaya no canjespas, huagay panay. Chayna urno hina, rupay wajanches kay sasachaykuna, pruebakuna, huagaykuna panaykuna. Manan iskapananchichu chay cruz kunamanta. Cristiano kunaka siempre cruz ni ponen, wakay kunaka kanka ponen, pero si ellos no canches, un coitapas, wakaytapas, apasonches, cristoan, kushka kasonches, cristoan cheka, manaya imapas, mana atikoj kankacho, yoxit atiasoncian, paya Esperanza Sánchez kashan. ¿Acaso Job, ricuranquichicho, rexinquichicho, Job, bibliapi, manacho? Una tarea, yapan Job, tapone lina, que está munayman.
porque Job karan nishu iñekruna. Hinas papay munaita karan llapa animal ninkuna kampunkuna, pero wayqay paday kay imi mana saschaykuna payman hamun y manaña kapunñachu paypas q'arallaña paypas unquyapun, pero mana Dios taytanchista saqaranchu paymi qowan paytaqmi qichupuwan nispa niran, paymi qowan paytaqmi qichupuwan nispa, q'arallan hamurani q'arallan kutisaqpas nispa. Q'alalla q'alalla mana imayuq hamunchis y mana imayuqtaqa kutipusumpas taytanchisman, imapas paypaq quwasqallansiyan nillantaqmi manachu a ver tapushakis hojfena hoj tapullulanta hoj tapukuyta aqnata nin. Sichus nuqanchis allinkunatapas taytanchismanta chashkinchis manachu chashkillasunmantaq mana allintapas nispa nin. Chashkillasunmantaq mayqantaq si mana allinkunari sasachaykuna problemakuna kasyan waqaykuna kasyan imi mana nanachikuykuna unquykuna chaykunatapas nuqanchis chashkillanistaqa, pero paywantaq kashansiqa kushkataq señorwan kashansiqa mana imapas pasawasunchu. Ashwanpas nuqanchisqa kushkataq kasunsiqa lluqsillasunchikpunaki sasachaykunamantapas. Ama llakikuychu wayqaypanay, qampaq esperanza kasharaq, qampaq suyakuy kasharaq, qanta munakusunki taytanchis, qanta hampisunki taytanchis. Ama manchakuychu, ama nichu, manañama kunanqa esperanza ikanñachu, kunanqa prujumancha rirusaq, surtitacha cambiarachkamusaq. Naqachalla rirushwarani haqay uraychata chaka uraychata nisqa chaypi iman nisqan chay uraypi. A ver, amarres, hay veces wakinkunaqa waqanku warmimantaya, ¿sí o no? Warmi mana kanchu, entonces imatata ruwasaqkunari manataq warmi kanchu, warmita munakuna chaypas wikch'uwallantaq, wañurullantaq, waqayaspa hukutapas waqamanku anchanata, imata ruwayta qallarinku, mejor amarreta ruwaramusaq, o suertita cambiarachkamusaq, o pagarachimusaqchu kampas paquman nispa aqnata qhawayunku. Wayqaypanay maypitaq esperanzanku kashan chay runakuna, huk brujupi, huk Dios tamunakushanku. Entonces cristianokunaqa manachi suerte cambiachiqchu ni amarre ruwaqchu ruwashasuman. Nuqanchisqa creenchis en Señor Todopoderoso, taytanchis poderosopi, qispichiqpi, tukuy atipaqpi, tukuy llalliqpi, venciqpi, paymi kashan Señor Jesús. Nuqanchis sichus payman k'askapakusunchis, paywan kushka kasunchikqa warmipas imapas kan llanqan nuqanchispaqqa, llanqan qharikuna waqankichis, llanqan achiraq kusirirukun paykunaqa. Wayqikuna panaykuna chiqaytapuni ninkichis kay anki sentimental enamoramiento ujupi waykuna panaykuna. Hay veces wakinkunaqa soñanku nishutaya imi manata a ver nuqa kayman haqayna khayna warmi kaman khayna nispa antujakunku, pero wayqiypanay qanqa primerota Diosta munakuy. Hinaspa warmikipas chay warmipas munakusqaykipas qhawashsunki chayqa ejemplokita qhawanqa rikunqa, hinaspa ninqachariki kay qhariwanpuni kasarasaq ninqachariki, pero sichus qan machaspa purishanki kallipi ay manama warmi kanchu machanaman kunanqa risaq nispa ninki chayqa mana nin cuentatapas qusunkichu warmipas, ¿sí o no? Icha warmikuna machaqtachu mashkakunkis qankuna mana niki, mana sichus qan rikushayki huk joventa huk señor caballerota Dios munakuqta Eucaristiaman rin, Santa Misaman rin, chay runatama qhawashanki señorakuna, ¿sí o no, hermanas? ¿No es cierto? Yachananchismi jovenkunapas señoritakunapas yachanankichismi picha chay chico joven taytanchista masta munakun anchitan munakunanchis nuqanchisqa anchitan qhawanaki. Sichus mana munakunchu, mana iglesiaman rinchu, mana purinchu, imapaqmi chay runata munakuaq, manan qantaqa respetasunkichu sichus mana Dios munakuqchu chayqa. Pero wayqikuna panaykuna kay citata nuqa citayta munakillos Romanos capítulo 8 versículo 35. Romanos capítulo 8 versículo 35. Chaypin niwashanchis kay imi manakunamanta, pruebakunamanta, enfermedadkunamanta ari t'aqawayta munanchis Señor manta, Señor paq munakuyninmanta. Y nuqanchis kaynata niwashanchis Romanos capítulo 8 versículo 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios,
manifestado en Jesús nuestro Señor. Ariwaykuna punaykuna no canchastaqa manan imapas akawasumanchu ni yarqaypas ni wakchakaypas ni imapas unquypas najayan rimashanchis ima sasachaypas problemapas manan akawasunmanchu imapas chayamusunki wayqaypanay waqaypas chayamusunki chayqa payman k'askapakuy maypin k'askapakusuman es la gran pregunta. Ari huk protestantikuna hina noqanchis hay veces k'askapakunchis señor manta ari ninchisma señor des waqkachakunchis urqukunaman seqaruspa o maypipas maypitaq directamente noqanchis k'askapakunanchis kama señorman. Eucaristía Santa Misapi kunan Santa Misa kanqachu manachu kanqarik chaypiya waqasunpas chaypiya willarukusunpas kusikuyninchiktapas nisonchis señor kaypi kashani noqa kawsayniyuqraq nisonchis qawari señor tusunanchis pues wayqaypanay manan anki wayno takichakunapi hinallachu qawari sia tusuchanchispas chakinchis kashan makinchis kashan imi mana cuerpunchis kashan chimanta ninanchis tusuchaspapas señor qawari chakita qawanki makita qawanki qampaq señor kay alabanzata tususaq nispa ninanchis kaypaq takisaq nispa qanta graciasta quspa nispa. Entonces waykuna panaykuna Eucaristiapia Santa Misapia chay salud kuwasqanchimanta causa kuwasqanchimanta gracias señor nispa nisunchis. Hay veces nuqanchis waykuna panaykuna kusikuyta munaspa imi manakunaman yapurinchis anchimanta, o sea, imi manakunaman nini fiestakunaman kanchu kaypi fiestakuna manachu machana fiestakuna kamerik bailikuna caravanakuna conciertokuna naspa chiymami phawaylla tiranku chipaqqa tiempo kan chipaqqa qolqi kan pero encuentroma hamunanchikpaqtaq jornadama hamunanchikpaqqa mana tiempoqa kanchu ni qolqipis kanchu. Entonces aqnaya kaypi runa kashanchis imatataq runa munan imatataq llaqta munan imatataq llapanchis munanchis kusirikuytaya munanchis wayqaypanay nisaykichis maypitaq kusikuyri kashan maypin kusikuy kashan chay fiestaman riruspa hayqa tiempotataq kusikunchis más o menos media hora, 1 hora, 2 horas, ya está, chaylla. Chemandari, qawqayki mana kapunchu, y macharapunki, ya está, mana kapuñachu, y mapas, cero. Chimandari, tutay mandari maningita, ay, qawqayta tukurusqani, llakiykunki. Entonces, mana ya chiqa felicidadchu, mana ya chiqa kusikuychu, ari kusikuyta mas kanchis runa kay pachapi, icha manachu. Kusikuyta mas kanchis manachu. A ver, contesten hermanos. Buscamos alegría, felicidad, pero buscamos en un lugar equivocado. Chinito delante más que Sánchez o Imapi más que Sánchez. A ver, ¿qué artista les gusta a ustedes? Pau Cará dice. Ama artista Iván Camitico en Quicho nos ponemos aquí. Entonces, no canches más canción que hay cosicuita. Lugar equivocado. Maypitaj kashan chiqaq kusikuyri kashan Señor Jesús Pia paya chiqay kusikuyta qanchis qawari chak kunan kaypi kashanchis taytanchiswan paypaq simenta uyarishanchis acaso paqarin llakisqachu kasunchis mas kusisqa kasunchis evangelizayta munasunchis willayta munasunchis. Entonces anchimi kashan waykuna panaykuna kay Isaías capítulo 55 versículo 2 chaypin niwashanchis kinata. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no alimenta? Imapaq miyanqa qolqinchista gastakusuman. Mana imapaq paschukaman, mana ima frutopaq paschukaman. Yanqallapaq. Chanqashasumanpas hina. Tumashanchis cervezata chayqa acaso chay qolqawan imatapas ruranchikchu. Yanqapaq sacrificaykunki 1 semana, 2 semanas. Wawakimantapas qawari nisumami yanqapaqa wawakimantapas qichushanki. Imalatapas wawakipaq rantipunaykimanta qichushanki familiakipaq tomatallatapas cebollatapas apanaykimanta mana kapuñachu qolqi. Haykan cerveza una cristal o ¿cuánto es la cerveza? 30 es 90 una caja. En mi tienda está menos. Mana tienda de cancho. Entonces waykuna panaykuna qawaricha chay qolqita nuqanchista faltachishanchis familianchisman hinallataq nuqanchispa chay qolqawan wañuchikushallanistaqa nuqanchispas pisimanta sipikushanchis huk unquy hapikun cirrosis
chay unquywan apaykushanchis suicidakushanchis Bibliapiqa nillawanchistaqmi aman pitapas wañuchinkichu nispa aman sipinkichu aman wañuchinkichu nispa niwanchis y ñuqallanchistaq chay huchaman pasaychillanchistaq. Entonces waykuna panaykuna yanqapaqmi chayqa chaymi Isaías capítulo 55 versículo 2 nichawanchis: ¿por qué gastar el dinero en lo que no alimenta, el salario en lo que no sacia? Man yanqapaq gastashanchis nispa nishan, imapaqmi gastasunman nispa. Chimanta Eclesiastés capítulo 2 versículo 1 hasta 11 niwallanchistaq waykuna panaykuna: provee todos los placeres del mundo, al final todo era vanidad, correr tras el vino. Vanidad llan kipachapaqa imapas ruwashanchis chayqa. Imataq chay vanidadpi yanqa mana baliq. Tomarunki cervezata, amiguymi ninkiraqtaq, pero mana chayqa amiguykipastaqchu. Sas chay kaqtiri, imapas kaqtiri acaso paychu hamun. Mana rikurimunpachu machaq masikiqa. Tayta mamallakin chaypaq kayshan wawaki mayqinpaq wakinpaq manapas wawanqa kapunñapachu. Entonces waykuna panaykuna manan wayqiypanay kay cerveza tomasqanchisqa imapaqpas valishanchu. Yanqan chaypiqa felicidadta maskanchis. Felicidad kashan kay iglesiaman kashkakuy, kay taytanchisman kashkakuy, paywan kushkapuri evangelizay. Entonces anchaypi nuqanchis kusikuyta tarinchis. May kusikuymi kunan tuparukunchis, tarinarukunchis, rikunarukunchis, hermano nispa napaynarukunchis. Y llapanchis ajna hanaq pachapipas kasuman, ima kusikuymi kaman, ima llakikuymi kanqa sechus wakin wayqinskuna manaña hanaq pachapi tupasunñachu, ashwanpas infiernopi kashanqaku wakinkuna. Pero llapanchis kananchis hanaq pachapi. Entonces waykuna panaykuna paymi taytanchispi nuqanchispa esperanzanchis, chayrayku nishanchis paypin felicidadpas kashan, paypin kusikuypas kashan, manan hukklaro lugarkunapichu nitaqmi placerkunapichu imachu felicidadpas kashan. Hina kaqtinqa chaymantapas rimallasunta huk punto kasllantaq api kay mundupi waykunakuna nishuta nuqanchis celularpi ashkapakunchis, sapallanchis. Nuqanchis maskanchis huk nisumanpas kusikuyta siempre. Y chay celularpipas kaq nuqanchis kusikuyta munallanchistaq. Pero ashwanpas chay celularqa kashan huk nisumanpas mana allin utilizaqpaqqa mana allinchu kasllantaq. Huchaman pasaynanpaqqa kasllantaq chay celularpas. Pero wakinpaqqa allinña kashanpastaq allin utilizaqpaqqa. Kunan tiempoqa llapachanchis qawri celularñuq kashanchis. Pero chay celular nishuta aislawanchis runamasinchikmanta. Imataq chay runamanta aislayri karunchawanchis. Manaña rimaynakunchikñachu. Celularllapiña waqanarukunchis. Celularllapiña imatapas ninarukunchis. Imana kanchu anki gesto anki cuerpunchis rimaynakunchis. Ñawikiq ch'ilmisqan uyakiq nasqan mana rikukunchu celularpiqa. Waqarullanki chayqa maltapas comprenderinki imapas chayqa chaymantaqa maqanakuy kasllantaq. Ari celularqa acerkashawanchis waqanakushanchis allim kampas, pero chay huklarunmantaqa aqanakushullanchistaqmi. Sapankanchis cuartunchispipas imanchitapas qawakushanchis ni riparanchis paschu tayta mamanchitapas. Ari kunan tiempukuna mamanpas taytanpas celularniyuq wawakunapas llapanku mihukushanku celularnienten kama. Hukpas celularnienten, hukpas asikushan chistiwan, hukpas asikusan chistiwan. Imataq chayri. Mana kanchu comunicación, mana kanchu rimaynakuy, mana kanchu huk consejo. Chiwawapas qawakushan huk bromakunata, huk chistikunata, huk culturakunata yachakushan. Y mana Dios parte mandachu yachashan. Ashwanpas yachashan huk rimaykunata, jergakunata, milli rimaykunata, milli influenciakunata. Mana chaykunallachu hamun, qhillikuna celularpi kashan. Qawanki chayqa. Pero wayqaykuna panaykuna imata chaywan nishani. Mana kanchu huk comunicación, huk mensaje. Tayta mamantin mana rimarunkuchu, mana. Entonces imatataq nuqanchis cristiano hina kay hábitota ruwananchis. Mijunapaqqa llapanchis kasunchis mana celularniyuq nispachana so maniki. Mana celularniyuq. Qhawanakusunchis. Horario para niños. Celular tapas horario kana. Horario hina. Imanaqtin chayta nishaykichis waykuna panaykuna. Imaraykuchus kunan tiempo kunaqa celularpin chikuchakunaqa yachashanku hasta problemas solucionaytapas imatapas. Imaynata chiri problemas solucionayta. Ari desesperarakamunkuya. Ari flacanku tukurakamun. Manañan qaman kasañata niramun flacan. Imata ruwanku. Entonces maquita cortarukosa nespa chikuchakunaqa hamurushanku. Chikachakunapas kaqtataq maquita cortarosaq o imata ruwarosaq.
o chakamanda chankara kamsafnes maipita sita kamungo celular kamungo. Entonces paikuna ari celular pin solución ta maskaita munashankopus, pero chay solución ta celular koshan wañuchikuipi o aislakuipi o malas palabras hapipi o si no aislamiento. Allí chukama no kansu aikuna panaikuna zapachillanchis kawsay. Zapachillanchis kawsay allí chukama manachu. Manaya comunidad pia kawsanchis, familia kawsanchis, iglesia kawsanchis, manaya zapachillanchis chukanchis. Entonces imata khaliri rimainakuy, animanakuy, khawari Biblia pone kinata nenka, konan ñawinchasunchis chaypi Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, 10. Imata nawashanchis sipatemanta. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 hasta 10. Nichame, más valen dos que uno solo, en español, más vale. Y maneme Génesis pepas, Adán pa Evata kamasharan taitan si matanin. No es bueno que el hombre esté solo. Manan zapayan kaita atin manchu en español. Ama así que más valen dos que uno solo, pues sacan mejor provecho de sus fatigas. Konan hojrunaya kitaps armaruit atin manchu karan manan hojrunaya konan encuentro taps ruaruit atin manchu manaya ya panches imapipas siempre ashkapunen atinches ashkapunen purinanches chemen inches iglesia pepas yapan familiantin canches hermanontin canches chitarcha hoj wakashan cheqa imata ruanches hermano ánimo ninches ánimo eche wakaqta qankun asipayankichishu Yaki corta, hospital bicasta, así vayan que chimana marik, hospital casan ya, ánimo hermano, no cabe estaramos aquí, no caparamos aquí, no cayana paros aquí, eso es. Pero celular y mata ya chavas con un tiempo, chuleña causaita, zapaleña causaita, manan zapalla causaita a su mancho. Entonces, chepe, jabarin sabanches, si uno cae, el otro lo levanta, pero pobre del que está solo y cae, no tiene quien lo levante. Wakuna panaikuna okaman pasay suma hojla sapallanch tuta purishas panches. Mana iminataps lyoxit at sumanchu okomanta. Pero si chus kaman hoj, que panches tahamon mankaran, kush kamo suma karan, checa ning maya, wahan maya bisunata, hamoy urcosonchis que irona pasayro unespo. Entonces wakuna panaikuna chita nashuanches, mana no canches, sapallanches, aislakunanchichu, wawakuna, más que todo jóvenes niños tienen que escuchar. Tienen que hablar con sus papás si tienen algún problema. Y mapas pasaros en que checa, mama kiman taita kiman huella kunaki. Pero taita mamapas manan wawanta mancha chinanchu. Hay veces no cansa taita mamakunapas mancha chinches. Milita remanches wawanch tapas. Y makunatacha ni conches pa piña y cuya. Caracta piña conches, pero no cansas ka taita mamaka comprendenanches amigunches kanan ki wawanches kuna, que joven chakuna. Paikunapas no canches pe confia kunampa, porque si no todos aislados. Manan iglesiapas aislados huaycay panay. Y matan que van de chaquiches, padre Wampas, no canses coordenananches, parroquia peps, y matan los asuntos, hoja encuentro tabancho los asumpas, rima y nacunanches, ya panches, todos tenemos que hablar, tenemos que conversar, dialogar, nada es aislado. Wakinkunak zapayan cuñar, wakuidaps monanco, párrocos manayachasca y matapas. Taquejas tocapas, rinco, maitapas, no gacane, toca y achajma, allí mi cane, predicajme, hoj parroquiata pasacapunco, y manat ni parrocom se hachan pastacho. Hay que hablar. Hay que decir, padre, no carishane hakaita, no catan guajaramanco, padre. Hay que hablar, hay que dialogar. Anchi parte chacona, nicho importante, iglesia espeja, rima y valen. Y taitanjesca esperanza, anches mi kashan, mana, no canses desespera con anchicho, kay, uncoicuna, saschaicuna, enfermedad con chayamachtenches, prueba con chayamachtenches. Paime esperanza anches, taitanjesme suyacuininches. Paime monacuachanches, paime suyawachanches, Eucaristiape, Santa Misapi. Él es nuestra esperanza. Pero hay que panay. Manan paillacho esperanza kashan, no canches paz, esperanza cae a su mami. A ver, ¿podemos ser esperanza para los demás o no? A ver, hermanos, ¿podemos ser esperanza para los demás o no? Ari, esperanza cae a su mami. Pero si ellos kanki, mili rimainio runa, o mili comportamiento, o machas kanki, o imapas kanki llega. Manera kan esperanzacho kashan que hojro namas equipa, mana kashan esperanzacho. Pero si chus canches no canches alguien ejemplo runa, y mataps munay kunches, o imayawamps ya napayunches, guaykanchista, pananchista,
huérfano kunata, viuda kunata yanapayon sieka, chirunapaka esperanza kashanchis nukanchis, niwanchis, chiruna nukadaka yanapayruan, payka katolikon, che iglesia peka munaita purinko, kawaris encuentrope purinko tusumunko, paykuna hina kaita munani, kasaray kunkops munaita, mana mundano takipichu ashwampas cristiano hina kasarakunko. Entonces, hoj esperanza hata nukanchis kawachanchis runamasinsmampas kajlata. Esperanza kaita atsumancho manacho. Claro, todos tenemos que tener esperanza para los demás. Wawakimanta kallaris papacha. Por sichus waikay panay, wawakipafas mana esperanza chukain kichega. Y mataya esperanza ka hojro namasikipa. Hay veces mal ejemplo tata itamamaps nukanchis koshanchis. Por ejemplo, aminay conches. Mamantapas amiyunki, makayunki. Y ma esperanza wawanchis pa kasom nukanchis. Sichus nukanchis alienta trata sonches. Pasearos sonchu campas, warmikams ninki pasearos sonchu campas, mejoramos sonchu campas. Kita chuar sompas, Santa Misa mancho sompas, hoj esperanza kachanki wawakipapas, hoj ejemplo kachanki. Entonces anchipin esperanza kachanchis nukanchis waykuna panaykuna. Tuko punaypaq Santa Eucaristiapi nukanchis paq esperanzanchis kachan. Kunan tarde Santa Misapi kan kasonchis chayqa. Llapan sia qonqorikuspanchis. Señor ta adoracionchis, Señor ta nesonchis, Señor kan mi esperanza ikanki. Kan hampikuayki unquynikumanta. Manachu hampiwanki chayqa kanwan kushka pasaq ki unquyñitapas. Quizás chaynitapas kanwan kushka pasaq. Kanwan kushka puresaq nespa. Entonces waykuna panaykuna manan unquymanta iskapakullachu. Manan unquyninchis pasarunallanchu. Pero kushka unquyninchispas kushka paywan Jesucristuwan apasunchayqa waykay panay allinmi kasunchis. Yachami pay imapaqcha pruebakunaman churaywanchis, permitiwanchis kay pruebakunata saschaykunata. Yachami pay imapaqsi kashan chaykunata. Mana nukanchis cruzninchista chankapusunmanchu. Entonces pay mi esperanzanchis. Chayta nespaya castellano rimaypi nisonchis llapanchis. ¡Viva Cristo Rey! Causachon taytanchis Jesucristo. ¿Quién es nuestra esperanza? Nuestro Señor Jesucristo.